नेपाल क्लाइम्बिङ स्पोर्ट्स एसोसिएसन अन्तर्गत बागमती प्रदेश कमिटी व काठमाडौँ उपत्यका कमिटी नापाङ्गु साधारण सभा जुगुदु यलया ज्वागले शनिबार जुगु नापाङ्गु साधारण सभा बागमती प्रदेश खेलकुद परिषद सदस्य सचिव दीपक लामा, नेपाल क्लाइम्बिङ स्पोर्ट्स एसोसिएसन अध्यक्ष रमेश पौडेल, बेसबल संघ अध्यक्ष दीपक नेउपाने, नेपाल आइटिएफ टेक्वान्डो महासंघ सचिव अञ्जना शिवाकोटी, स्केटिङ तथा आइस स्केटिङ संघ अध्यक्ष अच्युत खनाल, नेपाल क्लाइम्बिङ स्पोर्ट्स एसोसिएसन महासचिव सन्तोष मादेन लगायत नेपाल क्लाइम्बिङ स्पोर्ट्स एसोसिएसन अन्तर्गत बागमती प्रदेश कमिटी व काठमाडौँ उपत्यका कमिटी बिन्टुना देछना दिगु खा उगु साधारण सभा बागमती प्रदेश कमिटी कल्पना महर्जन नायसी नुगु ज्यासना पुचा ल्यागु खसा काठमाडौँ उपत्यका कमिटी रूपेश अधिकारी नायसी नुगु ज्यासना पुचा ल्यागु ख Speaker already.